Assalamualaikum. Social media ama madena khoi makhaina jasa huram phagera nupi phagera warak para cherak para mayam na si social media da thanga laga tawri se jasa bo chu ngara ju nupi am ki thengne ajik chu am ga thengne kaino tawri se karim ta gyan men ta dra sarkar ju na khoi pair bra nate social media da icheli cha makai jasa mi so esno maite gera pangal gera na khoi na sum tawbi dna mi gi jet mang hali si kare gino se to phom thok pro maya jasa tawro su hural bi changura su ni pagal le min rama su kare gino ba du tuminna na kalam dulu jal ginim na tro adu gum do social media da thangla kari kana phangani nangi view khar phangau gani nangi kanum gar phangau gani huram ba phani social media da a nu pi chelu ni social media da adu tawru ni social media da kari gino nangi na chal na cha da heng thangla pata ra gana kam tawni warim ne na harse nangi mungi je sami me thangla di kam taw na bana adu phajo polo adu samas til bagi wafam la do mana lalam le je sana lalam le tuminna warak pe kanongi mafam da phajana warak pe adu na tabida poram phangani social media da kanom phangani sitaw phum thokra mayam ta habiro si wafam se ma imungi halam du kya mi kairam ngani ma gi nahano bije sale du kya mi kairam ngani hoi gyan khajik tang taw hendi henjalam ni seng na da sudi ne henjalam ni na war imna na dum ta kanam taw biam na te ne jam sati ne henjalam ni huram pharzu social media da kainom pharzu mi dno khajik tang tung da mapunsi phajana hingne torok padu hingbanga maroya ko ma asai video du chai dina leiram ni social media da mi dna phabulam bim tawra kaina tung da khalega se tawro ro ya aro en o aro ya ai de badram oir go oirum ni ai di taw tho kaina makha tap ju mayam taw thor ana social media da tawri se si taw bi gano please sini am tung da kai bila ya mak mi si gi jet se mak mang khre dina halo wa bi ya dam ni si bu ga chap ma na karam ni kari na in tawrum no kari yang gi ga tawrum na me sidani chaining lai se sauning lai se gum ba video se ur re gani arang ju video ma nu pi gi madre di haujuk su video ma khulai pai ba kharna a adu ata na chale ga halu cho dana chale ga hatu cho ba amak ka adu athu bu da kanum to hai na kari na in tawrum no khangda पुलिस करा से लाई तरफ करीम ता प्रशासन है करा से लाई तरफ न कोइन तौर से वारिम नर से अदुन तुंगदे यामना काय बला ये अदुम सोशल मीडिया दा मुक वायरल चकिब दुन मादरे खरब न थांगनि बे ngai करे शेयर टौनी बगी अदुगुम दो ए पूरा चाइ थोकले मादरे हे मी दुन में पांगन पका द मागे वीडियो में लोइ तादन लेर में सोशल मीडिया दा अदरे दि अफबल लंबी चकनि रु चत्रे आरो एन ओखिद्रे मा दु दगी बर्बाद तो बन कोइ ने सोशल मीडिया दा हकली में कोइ ने यारगदे अथोबद दुगुम वीडियो में दुलोइन दिले तोबी को थंबी गनो करी फोन नंबर लेत्रो फोन नंबर तो कांटेक्ट तोरे कौ थनु दो हाइब्यू दना मयुम मयुम दुदा अदु सोम को वीडियो नम लेगा अखोई सी लैरिबा अखोई मफम से सा मई चाकलसु एक्सीडेंट तौरसु अदु फोटो नम लेगा वीडियो तोरेगा अपलोड तो बियाम नते डायरेक्ट फारिम निसदा छुपतो तो होल बनते मई चाक पोइगरा मी सी पोइगरा एक्सीडेंट वगैरह जावगरा सिदे याते अदुना तदि कइनो जे सा खैतम अकलसु वीडियो तौर थांगलकले सोशल मीडिया दा अकाम पे थोलगनि चिल कामने मुन लोयरे सबर तौरमनि को नाम साथिन सबर तौरमनि नाम साथिन एंजले वा मतौनि सोशल मीडिया दा जे सामने तौरसु सोशल मीडिया दा त थांगलक पै ngaइदन लेखिरा माया का हतना खरमा हुइयल खरमा सेंग नाइदा करी नाइन तौर न खंगदे अदुना काम इज्जत मांगे खबर अदुई मी दुना साइ तुंगदा अफब लंबी चलकन दुजु चलरो याबा मागी वीडियो में ए दी मांग ए दी इज्जत लोय खरै कै दोनि हम का फो तौरे काय अदुना अहामबगी थौदोक्सी लोटना सजा पिबियो मी उहंदबिदा खंगहंदबिदा लोटना सजा पिबियो नंग सी अलोय बिनि सिगी मतुंग नंग तौब तारगदी नंग अखोय समाजसिदा नंग लैबे यारोय ना हतोक पिब्रे जे साम तौब अदुम सोशल मीडिया दा थागत पिरे गने मीगी इज्जत तो अरोय ना मांगहल बिगना सुमसु इज्जत मांगी बादुई मथकता खजि कराक पकपदो खैतंग आइसे फा खर मारे आइसे कनम तौ खर मारे आइसे तौ रोय गायना खलबदु सुनाय तुंगी लंबी दा अरोय मा फतौ खले या अदु खक्तनी प्लीज अदुगा याम नुंगाय तेरागी वीडियो खर दु जदुम यंगले सोशल मीडिया दा सी तौ रोय सी सेंग नाइ दा सी ने यामना काय बिलाई अदु खक्तनी
ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯁꯂꯥꯝ ꯑꯂꯩꯀꯨꯝ꯫